Phela veke lesicale umdlalo omkhulu weligo lapha eLoftus lapha kudlala khona isichema seSundowns ibambana nesichema seOrlando Pirates. Umdlalo kamathikithi wakhona esele aphelile yi-sold out. Lokho kuyakutshela nje ukuthi umdlalo omkhulu kangangani. Umdlalo weligo lo unomthelela omkhulu. Abantu abaningi babona kumdlalo ozasitshela ukuthi ileague izokuthingapi, angazi ukuthi wena mlaleli uthini. Into ekhona nje ukuthi iMamelodi Sundowns ichiya iOrlando Pirates ngamaphuzu amathathu. Kanti iPirates idlale imidlalo emibili ngenzasi kwaledlalo esichema seMamelodi Sundowns kusho ukuthi ke ina 2 games in hand. Nange iSundowns uthumba umdlalo lo yokudosa phambili nga6 points, nange Orlando Pirates uthumba umdlalo lo kutsho khona ukuthi izabe ichidelehle, izakubona nabo kulithuba lokuthi le season le bangayithatha ileague. Ngoba nawucala ama season adluleko ngalesi sikhathi iMamelodi Sundowns vane seyikhamba phambili khulu, seyithume ivule igap izichiya zonke izichema, kodwa nakuleli hlandla kubonakala kuchidelene khulu. Sike zahlangana ke izichema season le uzokukhumbula ukuthi lapha ku MTN 8 kuma semifinals isichema seSundowns neOrlando Pirates adlala ngo-1-1 ku aggregate. Yathumba iOrlando Pirates ke segrafo ama penalty yaya ku final weMTN 8 yabetha lapha isichema seStellenbosch yathumba ibigiri. Kodwa ke eleague umdlalo wokugcina weleague Orlando Pirates yabetha iSundowns ngo-2-1. Makonela betshwa lapha nguye uRelebogile Mofokeng. Kodwa ngaphambi komdlalo lo uzokukhumbula ukuthi uLucas Ribeiro wenzani isichema seSundowns nasibetha iOrlando Pirates ngo-4-1. Kuyatsho ke ukuthi nakule veke lesilinde umdlalo omnandi, umdlalo omkhulu. Ngase ngizwe ngawe ukuthi umdlalo lo uzokuba nomthelela ongangani ekutheni ileague ithathwa ngubani, nokuthi ngubani oyokuthumba ePitori eLoftus ngomgcibelo. Is-sold out, aphelile amathikithi. Hlola la enzasi ungitshele ukuthi wena ubona njani umdlalo omkhulu wephela vekele, ngoba la uthi uchecha umdlalo lo ngemva kweDerby nasibala imidlalo emikhulu lo usebujameni besibili lapha kudlala khona isichema seOrlando Pirates nesichema seMamelodi Sundowns. Kukhanya ba icho bona uzibona njani? Sikhathi sokuzo umsikinyeko ngebelo urabhula unqophe. Akwande mlaleli, ngiyakulotshisa namhlanje kwahlelo lethu lemhleni ihlelo fulela onetwa uGwekwezi FM.